دەستپێکە گەشتێدا من ئاماژە بە وان شەڕ و تەڤلیهەڤیان کرد و لە سووریە تایبەت لە پارێزگا حەلەبێ و تایبەتتر لە هەردوو تاخێن ئەشرەفیە و شێخ مەخسوود گوژالیێ ئەو گرۆپێن سەر بشامێڤە ئێرش لەسەر وان تێکردن و ئیتر سڤیل تێن کوشتن و تێن بریندارکردن و ئێرش سەر ماڵێن سڤیلا تێکردن و ئاسایشا سەر بە هێزن هەسەدێڤەژی دناڤا وان دوو تاخانەدا بەرسڤا وان گرۆپانتەن ئیتر ڕەف تەڤلیهەڤە و نهاجی شەڕ لە شێخ مەخسوود بەردەوامە تاخی ئەشرەفیە ببورن تاخی ئەشرەفیە بەردەوامە ئێرش لەسەر وان تێکردن ji bo zaniyarên zêdetir li ser van şerane van êrişane û her wiha zerer û ziyanan û dawî rew şer dê heta kengî berdewamîn berdewamî heye çima agirbest têşkandin berez Dr. Ehmed Şewqî akademîsyen ji taxê Eşrefiye li Helebê bi rêya telefonê dêrgelme dabîtin cenabê doktorî êvar baş tu bi xêra tî tu dikarî behsa dawî rewşa Eşrefiye bikey niha rewş çawa ye êriş berdewamin yan hatiye rawistandin yani dawî reş li vê taxê çi ye zerer û ziyan eger zanyarî te hebin bû me behez bikey. Silav û rêz her wiha temaşeban jî bi xêr û xweşî bin û silametî ji bo kesên me û xelkên me li her du taxan Şêx Mexsûd û Eşrefiyê şer ta niha berdewam e bi senekî dûrî her du taxaye li derdorê her du taxan dengê hemû cureyên çekan têkirin xuyaye pir topên hawn têne bikirin giran yanê hîn biyên giran nehatine karanîn li ser ziyanên hene ta niha ne diyar e ne yani xuyaye de hev demê werê da înşallah ew bide yani werê diyarkirin werê zanîn qurbanî her du aliya ji sêvîlan taybet ê çi qasa bin. Paşa Doktor ev êrişe carnacar tên kirin bo ser taxên Kurdan yan jî berdewamin bi çekê sivik êriş têkirin yan çekê giran jî tê bikaranîn bersiva hêzên asayişê berdewam e yan jî tinê bergirê ji xwe dikin tirs heye ku ev grûpe derbasî nava van taxane bibin Ez bawer nakim bikaribin derbasî navan taxanan bibin Allahümme bi aştiyane yani hevkirinek pêda bibên pêşerojê da û wî rengiyê derbas wekî din ji ber esayîşê jî yani hêzên hewlekariya hundirîn jê re dibêjin li ber bersivê didê bersivê ba yani her ku derê agir bi ser Eşrefî her du taqadan tê heyî deng pê we zan bîsî nabîsî dengî hawnan Başa doktor bergiriyê xwe dike yani li gorî zanyariyan dibêjin êrişên van gropane bû ser van taxane eşwayî ne yani wesa êrişê dikin armanca wan tinê ev hêzenî ne yan bijin hêzên asayişê di nava van taxane dabin yan wargehekî taybet bîtin armanceka taybet vê eşwayî êrişê dikin tirs li ser hawlatiyên sivîl durust nebûye ji malên xwe mayne yan derketîne Na pir sivîl ji malên xwe derketin bes rê girtin berî vê rê girtin yani hêzên emnil am hêzên bi ser hikûmetê bin taxa Siryananı şeqam kirin şeqam zuhur destpêka şeqam zuhur da hettanî deviyê Eşrefiyê yani pir taborên askerên wana hene nahêlin kes ne derkeve û ne jî derbasî Eşrefiyê bibê ta niha û doktor niha Eşrefiye hatiye dûrpêşkirin ji alîvan hêzan ve hiç derçeyek kilîdorek dergehek niye ku hawlatiyê sivîl bixwazî derkevî ji Eşrefiye bi hewalatê sivîl bixwazin nikarin niha nikarin Eşrefiyê bi tevahî dûrpêşkiriye ji hemû aliyan
از تشتکی دخوازم بیشم تا بله. و بگیرم تماشاوانان و بگیرم يعني هاو كسر دشوبين الروشة أشرافية شما ولود بي ديري شاباني بيدا پرانيو سيفيل أشرافية ين كرد در كاتن در بازي عقليني أبجي خيايا الخوشيا هن كسينة هات يعني شيني عقليني هر داخان هر العفريني كسانة دخوازن حلب بسر عقليني با كنترول بكن بكرد يعني كرد شارقزم لناب حلب بلاوبن زران نيناش بو بس كرد لسر هفبن وكا كتلك سوسيال يعني جواكي دطاخان دا قبول ناكن از يعني انا روشي دخونه مش برويشي باشه بجاري دکتر سيبيل برندان افنه جارایی که دکتر جه آزادبونا سوریه یان بشن جه نافچونو کتنا رژیم بریا سوریه بشار اسدی افنه جارایی که ایرشی سروان دو تاخان تکرین ایت هر جار نجار ایرش تکرین و اگر بس تراغاندن لی دنها دا ایرش تا گوت بردامه تا خاتین دور پیش کرن آف کهرب خارن و خارن یعنی افتشته هنه دناوا تاخی دا تاهيرو هابي بري بي دور بيش كربين بري بي درجة او دور بيش كرنا هنا كي سسكرن يعني غاز وموزود بردان بس يعني تاكانا حركس هاري بخوبيني نا بعربي نا ببار الجري غازي وكهرباء قطبي طاخي أشرفية حيابي شيخ مقصود جيك جطاخي الأشرفية يعني هن شقا معنا كهرباء لتنا ونا جي أصلي كهرباء لينيا كهرباء مولدة وهي أس نا صار مولد بي بس كهرباء دولة تنايا بجارك دهوني حتى إيرو نيرو ساعة دانزا و نيفا يعني شنو آتن هبي در کتنه اشرافیه و خلقه دچی حتی به جیرانه که خارج خوردم و جراق غاج برو بینه گوازه بینم ذاته چی و لوی علیم و اینا تمام دکتر يعني ایویا سلامتی بود خوازین دکتر پاراستی بم دکتر احمد شوقی اکادمیسیان تاخی اشرفیت گلمه بو گلک سپاس دکتر سرکفتی بن ان شاء الله